nous, on a toujours été regardants sur les accords que nous signons. Nous les respectons à la lettre. Chaque fois. nyuma y'ibitero simusiga bya FRDC ku birindiro bitandukanye bya M23, umuvugizi wa FRDC Sylvain Ekenge akaba yegerewe n'igitangazamakuru gikomeye cy'Abadage Deutsche Welle kikamuganiza kugira ngo asobanure ku bitero bamaze iminsi bibagaba kuri AFC M23 ndetse n'ibice bituwemo n'abaturage, haba kuviola Sestelefe ndetse n'ibindi bijyanye n'ibyo bitero bikomeje kugabwa n'indege z'intambara za CH4, n'indege zitagira abadereva bakunze gukoresha mu kurasa ku birindiro bya M23 ndetse no mu bice bituwe n'abaturage cyane, harimo ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Tuyogaruka rero kuri iyi nkuru ya Deutsche Welle, aho umunyamakuru yatangiye amubaza ikibazo kivuga kiti AFC M23 iherutse kuvuga ko itazongera kwihanganira ibitero bya Kinshasa. Mwe murabivugaho iki? Sylvain Ekenge yagize ati twebwe duhora twubahiriza amasezerano yose dusinya kandi tuyubahiriza uko yakabaye, ariko buri gihe ni AFC M23 yica amasezerano yo guhagarika imirwano. Nabigarutseho inshuro nyinshi. Umunyamakuru wa Deutsche Welle akomeza agira ati ariko AFC M23 irabashinja ko ari mwe mu barasaho ibisasu ku birindiro byabo. Sylvain Ekenge ati ariko twebwe ntabwo turi itorero cyangwa idini cyangwa urusengero. Mu itorero niho bavuga ngo niba bagukubise urushyi mu itama ry'iburyo ujye ubahereza n'itama ry'ibumoso bongere bakudihe. Twebwe ni twahora turebera ibitero n'ubushotoranyi tudasubiza. Baravuga ngo twabarasheho nyamara nibo baza kudutera natwe tugasubiza. Ntituzabareka ngo bakomeze ibyo bashaka kandi ntatwe ntituzemera guhohoterwa. Tugomba guhitamo dushaka amahoro cyangwa ntayo dushaka. Umunyamakuru yongeye abaza bwana Sylvain Ekenge ati muvuga ku masezerano y'iby'ingenzi kandi imwe mu ngingo ziyagaragaramo ikibazo cyagarutse cyane n'ikibazo cy'ingabo za FDLR ziri ku butaka bwa Kongo. Icyo kibazo kigeze. Sylvain Ekenge mu gusubiza ati ingabo za FDLR zasubije ku butumire bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umunyamakuru ati zivuga ko zishaka kwishyikiriza MONUSCO ariko ngo inzira zarafunzwe. Sylvain Ekenge ati n'abandi bazibuza kwishyikiriza. Uwo muntu yakwibaza ati FDLR ziri mu gice kiri mu maboko y'u Rwanda na AFC M23 cyane cyane mu karere ka Rucuru, zirashaka kwishyikiriza MONUSCO ariko barazibuza. Umunyamakuru ati kandi mu bitekerezo byanyu niki gituma bazibuza kwishyikiriza? Ati simbizi, icyo ni ikibazo cyiza cyo kubaza abazitambamira, ariko ntekereza ko niba dushaka amahoro dukwiye gukorera hamwe kugira ngo turangize burundu ikibazo cya FDLR. Tugomba guhuriza hamwe imbaraga. Twebwe turimo gukora uruhare rwacu. Twamaze gusaba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza kandi turacyabakangurira kubikora. Ndabasaba byimazeyo gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza, ariko abandi nabo bakwiye kudufasha muri urwo rugendo. Umunyamakuru arongera amubaza ati abo bandi muvuga nabo muri kugirana ibiganiro i Doha, kuki mugirana ibiganiro kandi ibirwana gikomeje mu rugamba? Sylvain Ekenge ati ikibazo nuko bo batitaye ku biganiro, ntibashaka kubahiriza ibyo bumvikanyeho, bakomeza kugaba ibitero nubwo hari amasezerano yo guhagarika imirwano. Ntituzabyemera. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ntizigira ubwa mbere bwo gutera, ntabwo tuzigera tubanza gutera. Igihe cyose ibitero bitangizwa na AFC M23 natwe tugasubiza. Umunyamakuru arongera ati ikindi kibazo gikomeje gutera impungenge n'ubwicanyi bwa ADF, nubwo hari ibikorwa byo gufatanya hagati ya FARDC na UPDF, ariko ubwicanyi buracyakomeza. Mu bisobanura mute? Ese ibyo bikorwa byo gufatanya ntibigira umusaruro?
Sylvain Ekenge ati turimo gusesengura imikoranire ishobora kuba iri hagati ya ADF na M23. Twashyize imbaraga nyinshi mu gice cy'amajyepfo y'akarere ka Beni aho twakuye ingabo zimwe bikaba byarasize icyuho. ADF zahise zibyaza umusaruro iyo situation. Ubu twongeye kohereza ingabo nshya n'abakomanda bashya mu turere twa Ituri na Beni. Ubu ibikorwa biragenda neza kandi ntekereza ko tuzagarura ituze vuba. Umunyamakuru ati none se ibintu bimeze bite muri iki gihe mu gace ka Uvira? Sylvain Ekenge ati ubu ibintu biri mu mutekano usesuye, abaturage barakora kandi umuyobozi mushya w'intara ya gisirikare hamwe n'umuyobozi mushya w'agace k'imirwano bamaze gushyirwaho mu mirimo yabo. Ubu ibintu nta mahoro, ibintu rwose amahoro ni barabara, nta kibazo gihari uretse amakuru y'ibinyoma atangazwa n'umwanzi ku mbuga nkoranyambaga, ariko twebwe turi maso kandi turakora. Ingabo zacu z'igihugu zirakora kandi zifite inshingano yo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Umunyamakuru ati mu gusoza ko hari abasirikare benshi bafashwe muri FARDC, bamwe bashinjwa gukorana na AFC M23, abandi na Joseph Kabila. Mwatubwira iki kuri ibyo? Sylvain Ekenge ati ibyo ni ikibazo cyakagombye kubazwa inzego z'ubutabera cyangwa iz'umutekano. Njye sinzi neza uko dosiye zihagaze, sinagira icyo bivugaho kuko ntacyo nabibamenyeshaho neza. Ngira ngo rero murabyumvira neza, iki ni ikiganiro gikomeye cyane cy'ikinyamakuru Deutsche Welle, ikinyamakuru cyo mu Budage, aho cyaganiye na Bwana Sylvain Ekenge akagira byinshi agarukaho, by'umwihariko ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko badatera ahubwo baterwa, mu gihe AFC M23 imaze iminsi by'umwihariko kugira ngo murabyibuka neza bakimara gushyiraho umukono ku masezerano i Doha muri Qatar. Uwo munsi FARDC yaraye igabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23 ikoresha za drone zabo z'intambara isanzwe ikoresha za CH4 ndetse n'abazarendo ku butaka, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abavugizi batandukanye ba M23. Ngira ngo ibyo byo murabizi neza cyane. Sylvain Ekenge rero nta kuzuyaza ati twe dushaka amahoro, ntabwo dushaka intambara. Bakunzi ba Pilot News TV ndabashimiye cyane, mukomeze mubane natwe mukanda subscribe, like na share, ubundi amakuru yacu akomeze bagereho 5 kuri 5 nkuko dusanzwe tuyabagezaho, mukanda garuka n'andi makuru arabagezweho muri ako kanya. Ndabashimiye cyane.